Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Moto Dnevnik. Moje ime je Ramiz i danas ću vam predstaviti, ja mislim, jedan od omiljenih početničkih cruiser motora. U pitanju je Honda Rebel CB500. Idealan za A2 kategoriju, nisko sedište, fenomenalan i, kako se zove, lepo izgleda, što je najbitnije. Došao sam ovdje da ga snimim malo na nekoj drugačijoj lokaciji, zato što nekako ovaj motor to zaslužuje. Ima, da kažem, taj nekako poseban karakter, poseban stil. I ovo nije motor koji je napravljen za jurcanje, za neke lude avanture, za neki ludi off-road. Ovo je motor koji je napravljen za uživanje. No, zašto je on toliko dobar za početnike? Pa pre svega zato što se uklapa u A2 kategoriju. Druga bitna stavka, visina sedišta je samo 690 mm, što je prilično nisko od zemlje. Što znači da bukvalno svako može da ga vozi, muško, žensko, mlado, staro, šta god. Po mom nekom mišljenju ja mislim da je idealan za vozače do 180 i nešto i naravno ispod 100 kg, ne kao ja, ali šta da se radi, ja ću vam prikažem kako ovaj motor se vozi i to. U principu 690, čisto vam pokažem kako izgleda kad ja sednem, znači kao što vidite, kolena su vam čak i savijena na podu. Ono što je meni bilo prvo čudno kad sam seo, ali posle se navikao je da su nekako blizu vi fuzasteri, ali u principu posle nekog vremena se navikneš i nekako položaj sjedenja i kormana je baš ono da se opustiš i da uživaš i da samo slušaš vetar, brate, ono kako ti pirka, pogotovo danas je fantastičan dan, 20-21 stepen, nemam pojma, tako da bio sam u fazonu, idem da snimim motor pa ću posle se vratim da radim. Težina motora je 191 kg i u principu nije lak, nije težak, zato što je ceo u čelik, to mi se i sviđa, što je kvalitetno prilično odrađen, ali obzirom da je težište motora prilično nisko, u principu nemate problem sa kontrolom. Znači, bukvalno može, ja mislim, svako da ga kontroliše i mislim da je idealan početnički motor za neko ko voli ovaj tip motora. U principu, da, mislim, nemaš neki problem, ajde maknem štender, probam da ga oborim i više, mada nije ti težak, težište je dole, lako se kontroliše. Rezervoar je 11 litara i u principu deluje malo, zvuči malo, ali onda se setim da na moj XS serije 13 litara, a ovaj motor troši 3,9 litara, tako nešto, u principu čak možda i manje. Ja sam vozio na neki CB500F i stvarno vi agregati koje Honda pravi u toj kategoriji 500 kubika su fantazije. Naravno, za ovaj motor je malo, da kažem, drugačije podešen, malo drugačije razvija snagu, no vidit ćemo to posle u vožnji. Ja hoću da u vožnji probam da doživim, dočaram kako je uživati s ovim motorom. Što se tiče snage, ovaj agregat zapremljen je 471 kubni centimetar, razvija 46 konjskih snaga i 43 Nm obrtnog momenta, što ja mislim da je bukvalno na granici more than enough. Što se tiče snage, vidjet ćemo, mislim, u praksi, ja sam prilično težak, ali mislim da će i mene da nosi bez problema. Što se tiče sigurnosti, napred, kočnice, jedan disk, 297 mm i dvoklipni Nissin kočioni aparat. Ovaj motor naravno nema nikakve neke elektronske modove, sem ABS-a kao sigurnost, silent gas, kočnica tu standardna i pozadije jedan disk, jednokanalni sa jednoklipnim kočionim aparatom istog brenda i Nissin. Vidjet ćemo u vožnji, posle ću još da pričam, ali za sad mislim da je prilično to dobra, da kažem, moć zaustavljanja za ovu kategoriju, za ovu težinu, za ovu snagu. Zaboravio sam da spomenem kad smo bili napred. Šta bi voleo Honda da napredi, ali nekako ovo je standard za sve ove kruzere, čopere, zaglavi mi se prst, su teleskopske viljuške, što je, da kažemo, neki, da kažem, standardni trend za sve čopere, kruzere. To možete vidjeti i kod Harleya i kod nekih starijih i novih motora, ali nemam pojma, čini mi se da to može možda da bude bolje. Nisu naravno podesive, to ti je što ti je, a pozadi su dupli šovojni amortizeri i to je super. I u principu, znaš što mi se sviđa kod ove Honda, što je sve, vidi se bukvalno metal, staro, sve, znači nema ništa plastično, brate. Mislim, evo ovdje je plastika, ovo dobro, neka plastična zaštita i ovdje unutra neka zaštita, ali znači ovo sve, i ovo je plastično, ja mislim, jeste, ali neka kvalitetna plastika, inače sve živo metal, brate, živi. Tako da, to mi se sviđa, deluje baš kvalitetno. Sa ovim rezervarom od 11 litara i ovom autonomijom, ovaj motor bi znači trebao pređe 300 km, ali ne znam koliko je udoban za te vožnje od 300 km. Neću imati danas nažalost vremena da ga vozim toliko, ali cilj je da se provozamo malo kroz grad, da idemo malo na autoput, možda malo negdje gdje su neke krivine, da samo se zavalimo i uživamo i da prenesemo utiske, da kažem, iz vožnje, ali u suštini meni se najviše sviđa, naravno, izgled ovog motora, izgleda moćno, izgleda naprijed, baš super sa ovom debelom gumom, baš mi je nekako top. I ono što je bila, da kažem, Hondina filozofija, oni su hteli da
kažem da napravi na neki način fabrički custom. Iako mislim možeš ti da ga unapređuješ, dodaješ kako god, ali na neki način tako izgleda. Ti možeš da odeš kupiš za 7.000 eura, tako nešto košta ovaj motor koji bukvalno isteraš, sviđa ti se, voziš i to je to, brate. Ne razmišljaš ni o čemu drugo i obzirom na pouzdanost Hondinih motora, definitivno ne razmišljaš ni o čemu više, već samo kako se voziš. No, idemo mi se vozimo, dosta priče. Lijep dan, brat, idemo se vozimo, dosta priče, nećemo više pričati. Kad si ga stavljena, sve cool, dok sam skinuo da se ne zapalim. E pa ljudi, idemo mi da vozimo ovu lepoticu od motora. Iskreno, prelep dan, pazi kakav dan, fantazija, sunce. I ovdje, brate, ljudi kojima zavidim na neki način, zato što, ne znam, ili su toliko slobodni pa imaju vremena. Ja u suštini sam jedva izašao s posla da mogu da snimim motor danas. Ali, rekao sam danas moram se provozam pa ću raditi noćas. Da sednemo. Položaj sedenja. Solidno. Udoban za sad. Ono što mi se sviđa posebno kod ovih motora, čopera, što je ovdje ključ. To mi je baš top. Kao što sam rekao, nema elektronski gas. Ovdje dume za kill switch, za sva 4, sve neka. Ona starija, kvalitetna dugmad, kao što vidite i što možete čukujete od Honde. Ali se moraš da zavrglaš malo, da se upali, ali na sekundu se upali. Kočnica prednja, kvačilo, ni meko ni tvrdo. Ovdje za blicanje, sirena. No, idemo mi se vozimo. Prvi test će da bude tamo, evo, ovdje po ovoj kaldrmi i za provlačenje, evo, bukvalno gdje se ja provlačim. Bez nekih problema. Ovdje baš, oni su rupe ovoje. Mislim, ova kaldrma od kamenja je baš jake, ali nema veze. Ali u principu, obzirom da su ovo baš neravnine, nije nešto neudoban niti težak. To mi se sviđa. U principu, za sad sviđa mi se do duše. Se prerađivo sedište. Imam prilikom da mu se zahvalim što mi je dao motor na test i već je neko vrijeme kod mene, ali nikako da ga uhvatim, da ga snimim. Tako da sedište je malo udobnije u odnosu na fabričko što bi bilo. Ono što definitivno je meni neki zaključak je da za mene možda je malo sedište. Ne znam, nekako je sitno, ali možda mi se sviđa što možeš oko da se raspištoljiš, brate. Kao što vidite, ekran koji nisam pomenuo malo pre u prezentaciji, znači nije ni u boji, nije ni ništa, znači samo je jednostavan, prikazuje gorivo, brzina, koliko ste prešli, sat, ne prikazuje čak ni obrtaj. Sviđa mi se nekako, ovaj motor imaš neku kao slobodu. Ne znam, podsjeća me na sve kao kako pravi stari motor treba se vozi i da izgleda. Tako da, evo sad ovdje malo u krivinicu, sve ok. Vidimo isto i kakav je za provlačenje. Obzirom da je sitan, mislim da provlačenje nije uopšte problem, tako da to je sve cool. Kočnice, ok su, mislim za jedan disk to je ok, ali ono što me je bilo iznenadilo malo pre, testirat ću i posle, zadnja kočnica radi baš dobro, tako da to mi je cool. Ćao kolega, moramo da zaobiđemo ovu gužu, zato vozimo motor, izvinjavamo se, ne vozimo ništa ludo, samo zaobilazimo. Nećemo da vas ometamo, imali ste 3 km da prođete i to je to. Gas, kad daš malo secne, ali posle doziranje sve ok, nemaš neki neprijatan osjećaj za feeling. Ali sviđa mi se pre svega položaj sedenja, nekako baš si zavaljen i opušteno, kako se zove, se vozi kaš. I ono što je zanimljivo, mislio sam da će da mi smeta, da sam se kao šalutanje, druga, treća, prva, ali iskreno ok mi je.
I evo sad mislim ja u treću brzinu idem 38-40, kruziram lagano, tako da ok, ovdje je nov asfalt, ali ovo je idealan scenarij ovako da uživaš, ti bude lijepo, to mi se sviđa. Malo si, ruke su ti kao svakog čini mi se kruzera razvučene, kako se zove, na nogi, položaj nogu sam se navikao, obzirom da je motor kod mene nekoliko dana, pa sam se još jednom uzio. Prvobitno, kažem, bile su mi nekako noge prilično blizu, ali sad mi je to ok, ne smeta mi, sve mi je ok. Sviđa mi se i zvuk, iako je fabrički, ima neki dubok lep zvuk, nije glasan naravno, nego prijatan, ali baš mi deluje da ima potencijal da se upgradeuje, da to bude top. Evo ovdje kočnice sad malo, ba dobro, kočnice su malo slabije, ali mislim da za početnike su ok, zato što, na primjer, ti sad ako si početnik i imaš ovako neku situaciju, uplašiš se, ti ćeš da se navališ na prednju kočnicu, a tebi će motor da zaustavi, a neće da prokliza i neće da ti prevrne i neće nešto neprijatno ti napravi, tako da to mi se sviđa. Plus u kombinaciji sa zadnja mi je za sad prilično dobro, znači baš cool. I ono što je zanimljivo, evo mislim ti u drugu možeš da krećeš maltene, ne moraš ovako kad si na low speed da imaš prebacivanje u prvu i to. Kad pustiš gas malo na motor i daš secne, ali ono mi se sviđa što krene da radi, onda lijepo dozira, tako da to možda zbog toga je prednost kad ima motor elektronski gas, onda mogu da lijepo doziraju snagu. To mi je nešto možda što bi moglo bude bolje za sad. On dobija snagu u visokim obrtajima, ali ja nemam pojma koliko imam obrtaja, ne znam da li sad ovdje na sat može da se promijeni, kao recimo na Harleyu, što možeš da vidiš koliko obrtaja. Ali nije da nema motor snage, ali u suštini kad onda se razletiš, tek vidiš malo da ti treba više snage da ga zaustaviš, tako da u principu ne bi trebalo se previše zaletavati s njim, ali dobro, testirat ćemo ga možda malo na autoputu da vidimo. Znači ovdje u principu ja mislim da ima možda da trip 1, trip 2, to total, kilometraža i potrošnja u principu. Izvinjavamo se. Ćao kolega. U visokim obrtajima ima malo vibracije, osjetio sam na zadnjici, na volanu ništa, ali znači to na neki način sam i očekivao od parallel twin agregata. Ovdje s desne strane je vjerovatno reset dugme, jel? Jeste. Tako da, resetovali smo sad putovanje. U Beogradu je haos malo. Ali sviđaju mi se i ove gume što su, brate, prilično udobne. Ništa ludo, ništa brzo i u suštini ovaj motor nije napravljen da ga ti stiskaš, da mu daješ gaz, da nešto ono, znači ovo ti je bukvalno da šaltaš, uživaš u pogledu, u prirodi ili gdje god se voziš. Mislim sad po Beogradu sreća, mislim imao sam da sreću pa nisam upao u neku gužvu za sad i mislim da je prilično udoban, iskreno sad prelazim preko ovih rupa, lepo on to apsorbuje sve, tako da to mi je ok, to mi se sviđa, samo da nas ne udari tramvaj, neće valjda, zeleno je, kočnice, prednja samo, vrate sa zadnjom koči odlično, kad kočiš sa zadnjom baš je dobro kočenje kad spojiš i prednju i zadnju, tako da to mi se sviđa. Tako da, to sam teo da kažem da u principu nije napravljen motor da ga ti sad nešto, da mu dušu uzimaš i to, nego bukvalno da kuliraš. Teo sam da promijenim ovo na kilometra po litru, da vidim šta će da prikazuje. Nego je, brate, bukvalno napravljen motor da, znači, se voziš, prešaltaš i uživaš i kruziraš.
Kvačilo mi je meko, kreće i bez kvačila, ali malo mu dodam gasa, eto, čisto da bude sve kako treba. Evo ovdje preko ove šahte. Mislim, vešanje ovo iskreno radi skroz ok posao. Nije, mislim, sad ni fenomenalno, ali i dobro. Mislim, nije da ne osjetiš rupu, hoću da kažem, ali i lijepo to upije. Nije sad da ti nešto smeta, a ja sam prilično težak, možda i za ovaj motor i pretežak. Za sad po gradu sviđa mi se za provlačenje, lako se vozi i sve mi deluje bez nekih problema. Da li možemo da zaobići u gužu, šta se dešava dole? Samo da nam se neki burazar ne okrene negdje na pola puta. Na autokomandi se nešto dešava ako nije neka blokada. Samo da se ubacimo ovdje ispred ovog BMW-a. Izvinjavamo se gospodi iza. Mislim da na autoput može da se ode. Nego je samo na autokomandi haos. Evo ga ovdje za provlačenje. Može čak i u drugoj menjači malo, pa kažem, staromodniji, ali u suštini deluje da se ponaša ok. Izvolite gospodine, sve ok. Sreće, pa moramo pratimo uvijek šta se dešava u saobraćaju. Malo ima, kažemo, ocimanje na gas kad oduzmeš i daš. Ali u suštini to nije ni loše, zato što ti daje osjećaj neki snage i ubrzanje ili šta god. Tako da, u principu, za grad mislim da je skroz ok, da je udoban, se lijepo vozi. Kočnice su solidne, mogli bi možda budu bolje malo, ono što najbitnije, lijepo se osjećaš kad voziš. Nekako ti je prijatno. Sad vidimo ovdje za krivine malo kakav je motor. Sam upada, mislim ove gume su nešto poput onog Harleya 48, malo deblje napred. Tako da u principu nisu to najlakše i najbolje gume za upravljati, ali za, na primjer, upijanje rupa, evo ovdje ovo sad gdje su ove neravnine i to su fenomenalne. Evo, bukvalno možeš da uđeš ovdje između rupe i da nemaš nikakav problem. Ovo mi je već sad, mislim, iako nisam fan vožnje na autoputu, ovako kad kruziram, mislim sad nešto brže od ovoga da ideš, niti bi ti odgovaralo, niti išta. Ali ovo kad kruziraš na nekoj brzini normalno i 60-70, ne znam, osjećaš se lijepo, zato što osjećam se lijepo, osjećam se sigurno i kruziram lagano. Nije za džabe cruiser kategorija, napravljena za to da bukvalno kuliraš i kruziraš. Ima snage, mislim, oko za preticanje čini mi se ok. Testirat ćemo poslije još malo negdje kad se razbije gužva. U baš visokim obrtajima malo ima vibracije, ali onda ti ga prebaciš u veću brzinu. I dalje čujem ta lepi zvuk. Nije sad glasan toliko, pa mislim da nećete moći da čujete, ali u suštini lep zvuk prave parallel twin motori. Taj dubok, mislim za ovaj tip motora i za ove neke roadstere i kruzere. Mislim da je baš dobar. Motor ima 6 brzina, naravno, možeš da ga ubaciš u 600 i da kuliraš. I mislim da mu je neka cruising speed tu 90-100 da ti bude baš prijatno. Mislim kao i na svaki nej, kad ti brate na autoputu preko te brzine baš te duva vetar i gura pozadi. Ali tu negdje ako hoćeš da uživaš 80-90 sed je skroz ok. Vidjet ćemo posle malo negdje ako izađemo van puta, mislim tu će bude baš uživanje, ali ovako čak su mi je ok sad i položaj nogu. Znači prijatno se osjećam, nije da mi nešto je neprijatno. Ajde idemo u 600 sa 100, odvrnemo pun gaz, sporo ubrzava, ali ubrzava. Na 130 vetar te duva prilično. Preko toga hoćete obori, na 140 već ne može se vozi, ali može da ide motor i 150, ali ti nije baš prijatno. Mislim baš te duva vetar, iskreno tu negdje do 120 mi je ok. I za kuliranje, ali sviđa mi se što je stabilan. Delo je prilično stabilan na autoputu, obzirom da je motor generalno dosta lak, ovako mi deluje dosta stabilno. Sad ćemo da vidimo recimo snage za preticanje, evo sad ovu Korsu uzbrdo, samo da nas zaobiđe i ovaj burazar iza. U 600 nema snage, mislim da ga prebaciš u manju, isto. Motor ima dosta snage da te povuče u niske obrtaje. Poslije toga bukvalno kao neki parallel twin agregat, ono linearno
ubrzava, da nije, ima paralel tim Alligata koji su naravno jači, koji razvijaju dosta bolje brzinu, ali ovo je za A2 kategoriju i za početnike, ja mislim da je skroz ok. Mislim da s ovim motorom ne treba tražiti brzinu uopšte i to nije poenta, već je poenta uživanja. Ono što je bitno je da motor stvarno i da se lijepo vozi, nemam sad neki problem, ok, nek krećem se nešto sad brzo, mnogo i to, evo bacimo 2 manje. Mislim, ništa, bukvalno možda odvrneš pun gas, motor te neće iznenaditi nešto sa snagom, tako da to je dodatan plus. To nekako gledam sve iz ugla nekog sutra početnika koji će da vozi. Ali pazite ovo, brat, meni je ovo kao da smo u filmu, brat. Znaš, no, cruiser, motor, kruziraš, lijepo ti je, udobno ti je i voziš se, juriš krivinu za krivinom. Ovi retrovizori, mislim da je vas ostavljao neke druge, ali nisu baš najbolji. Ne znam kakvi su Hondini fabrički, ali vi mi ne delaju nešto najpreglednije. I zadnja kočnica mi isto top. Znači, bukvalno možeš da iskoriguješ pred krivinu i to malo da ukočiš i da nastaviš dalje. Opa! Sad ovdje autoput kočenje. Sa 100. Uspjeli smo nekako da stanemo, ali malo je bila frkica. Zato što sam samo vidio jednom da kola stoje, sreće, pa nismo išli mnogo brzo, ali evo, real life test, što se kaže. Šta može da se desi? Ništa strašno, motor je ukočio, primetili smo na vreme, sve cool, možete da reagujete. Ne daj Bože da ide neko odozgo brže, tako da bilo bi ovo dobro naglasiti. Mislim, nekim znakom i gore čak da su radovi u toku. Ne znam šta se radi sad uopšte. Nešto radi, šta god. Ali u principu, šta sam teo reći, voži na autoputu od 80 do 120 ti je baš da uživaš. 80 do 100 ti je da ono uživaš. Mislim, sad ne znam, ja ne razumijem ljude koji ima, meni na primjer vetar, pogotovo danas prija baš, znaš, i onda hoću da me vetar malo probije, da osetim, da se vozim, da osetim tu brzinu, da osetim da mi je lepo, da idem kao da lebdim, znaš. Tako da evo, ja sad idem 95, znači meni je ono dream, znaš, ono, sećam se sigurno, ne idem brzo, kuliram, eventualno šta bi mi još poboljšalo malo iskustvo, je malo zvuk. I ono što je cool, znači imaš snage i da ga odvrneš, dovoljno da ideš recimo do granice brzine, autoput, ili da zaobilaziš kola. I mislim, dobro je u tom nekom domenu, ti kad odvrneš gas, ti, brate, osjećaš tu brzinu. Osjećaš koliko brzo ideš zbog vetra. Zato što vetar hoće da te odgurne s motorom. A ti ideš 140, recimo, to je na GPS 130 verovatno. Imaš osjećaj brzine ako hoćeš. Možda ga odvrneš, da se osjećaš moć. I nema vibracija, iskreno. Osjetiš ti da malo zavibrira, ali kad, evo, pun gas sam držao sad, mislio sam da će poslije još više da se razdrahti, ali nije se razdrahteo, nego ti lepo daje samo pouzdanje da možeš da se voziš. I pri brzini je dosta stabilan, iskreno. Mislio sam da neće da bude toliko, ali kombinacija čelika, Honde i vešanja za sad radi sve bez greške. No, da sumiramo utiske. Autoput. Snage ima dovoljno da nisi spor, što je bitno. Da možeš da ideš brzinom koja je prilagođena da nisi previše spor. Udovan je prilično. Sad neke snage za ubrzanje nema previše i to, ali sve to ok. Ali lepo se vozi, imaš samopouzdanje, daje ti sigurnost u kombinaciji sa prednjom i zadnjom koči ok, menjač je skroz solidan, znači nemam neku zamerku, ono čuje se kratko, precizno, prešalta se i to je to. Ove gume naravno za krivine nisu najbolje i nije asfalt danas najbolji, ali moraš da budeš pažljiv. Idemo vamo negdje da se izgubimo sad van grada, da vidimo kakav je za van gradske puteve, ali za autoput mogu reći skroz ok. Ali idealan scenarij ako ja razmišljam s ovim motorom je to od 80 do 120 i da staviš neki aftermarket izduf i onda ovako, brate, kruziraš. I samo pustiš misli,
sad zamislite da žmurite, zamislite ovu scenu da vi vozite i da samo pustite misli, čujete zvuk motora i kako motor ide i to je to. Da idemo ABS zadnji, proklizao, da idemo prednji, da li će proklizao na ovo. Dobro radi ABS, iskreno cool za početnike. Baš ti ne da klizaš. Znači, on ukoči, vidi da proklizava ti točak, puštati. Tako da, zadnji isto. Sviđa mi se iskreno. ABS je jedna od najboljih tehnologija što je smišljena za motore, da sačuva život. Da vidimo malo za te vangradske puteve. Kakav je, kad to će se provozaš, recimo, tu negdje do Avala ili tako nešto. Sviđa mi se ove rupe, nijednom nije sad udarilo u neki maksimum, obzirom da sam ja dosta težak. Već te motor prilično lijepo sluša. Za ove puteve ovamo, da vidimo kakav je. Obzirom da motor ne razvija sad neku snagu, mene zanima kako se vozi. Neću sad, ne smijem nešto ni da ga obaram i to, ali obzirom da nisu ovo gume ni za ovaj put i danas je tek ugrijalo sunce, tako da moraš budeš pažljiv. Iskreno za početnika mislim da je ovo super motor, zato što nema snagu neku da te uplaši, osjećaj da ti pruži i kvalitet. Tako da to mi se sviđa. Ako hoćeš baš da ga ubrzaš, može da ubrza, ali onda moraš da paziš malo i kočenje i ovdje ove šahtene ravnine koje mogu budu klizave. Treća brzina može da izvuče, nije problem. Sad me samo zanima dok nema nikog, kočnicu u mesto, ok, u prvu. Treba mu malo gasa, ne može samo da krene sa kvačilom. Ali cool, brat. Ne znam, nekako meni je lep osjećaj. Stvarno, to mi se sviđa. Sad ćemo malo ovdje se vozimo kroz nasede. Dosta ne obraćam pažnju, brate. Vidite da ne vozi svaki dan više. Treba gledaš svaku krivinu, da li može neko ti izleti. Kočnica ovdje i ABS testiramo. Kombinacije prednje i zadnje, sve cool. Sedište sad već malo počinje da mi bude, čini mi se, neudobno, bez obzira što je prerađeno. Položaj ruku mi je ok, opušten, ali kako se zove sedište, na primjer, za mene bi morao da radim neko veće, nešto nekako kao da je nešto malo, kao da si fiksiran unutra opet na neki način. Znaš, to mi je neki utisak. Dobro, može drugom ok. Ovo se nisam nadao Honda od tebe. Jeste linearno, jeste, traje to, ali u suštini može da se razvuče. A sad su ovdje malo i ove krivinice lepe. Jesi kolega, tako da vidit ćemo tu kakav je za vožnje. Što je ovdje idealan scenarij da ti voziš ovako i kruziraš. Ovo mi sviđa. Ovaj rad. Voziš lagano, kruziraš i ideš od krivine do krivine. A gledaš gore prirodu lepo, ove jesenje boje i to, znači baš cool. Brzina, nešto neću iskreno ni da ga stiskam, ni to nije poenta stiskat ovaj motor, ovo je napravljeno ovako za uživanje i treba da se poštuje i da se vozi tako. Pazite ovu scenu, kako lepa ulica, lepe boje, fenomenalno, iskreno, baš super i iskreno vešanje za sad mi je baš udobno. Kako su lepe ove boje, brat, baš top. Malo ljulja, vešanje je podešeno meko, da ono bukvalno osjećam se da se ljuljam kao da sam na brodu, ali nema veze, to mi je lep osjećaj. Bitno da je nekad bilo lepo, što kaže Ana Nikolić.
Za krivine mi ne uliva baš samopouzdanje, ali nije motor koji je za stiskanje. Bukvalno traži da ispoštuješ svaku krivinu po propisu. Znači koliko je piše na saobraćajnom znaku, da ne ideš više od toga i to je to. I ono što je dobro kod svake Honda, pogotovo ovih 500 su stvarno, to sam napomenuo i pre, pouzdanost i ekonomičnost. Zato što evo ja se već vozim, 2 crtice su bile, 2 će da budu, to je dobra stvar. Ono što mi možda evo sad, posle, mislim ne tako duge vožnje, zbog ovako razvučenih ruku, nisam siguran da je ovo možda moj najbolji omiljeni odabir za motor, zato što malo kičmu razvučeš, mada nosim i ovaj ranac težak, tako da možda ima i do toga. I sedište, definitivno sedište bi ili prepakovao ili proširio, ali već na neki način osjećam da mi trne malo guzica, a ne vozim se iskreno ništa preterano, ni mnogo, ni brzo, ni ništa. Dobro. Nije da nemam snage. Mislim, sad ovo zamišljam u rukama nekog ko kreće, on će da se uplaši od ovoga. Dosta je to snage i za početak. Op. Sviđa mi što ima dobar Einschlag. To jest koliko možeš da skreneš levo desno sa volanom. To mi je cool. Pa ljudi, završili smo još jednu lijepu vožnju i ovaj lijepi dan privodimo kraju i druženje sa ovom fantastičnom Hondom Rebel. Iskreno mišljenje i utisci, mislim da je super za početnike i za neke kraće vožnje do 100-150 km, 200 maksimum. Ne deluje mi da je nešto sad udoban za neka dalja putovanja ili da se zameni sedište ili sam ja jednostavno, što se kaže, ogroman prilično za ovaj motor. Kako se zove, ali generalno svidio mi se i kvalitet i sve, tako da hvala puno vas što mi je dao da testiram ovaj motor i da vam prenesem neka iskustva. Sve u svemu mislim da je odličan motor, ko voli cruiser, početničke te motore za A2 kategoriju, izgleda prelepo. To mi je utisak, bukvalno. Osim zvuka, što mi fali malo, sve ostalo mi je baš super. No, idemo da ga ocenimo, da bi imali i njega u evidenciji. Prva stvar, upravljivost. Koliko je motor upravljiv grad, krivine, autoput? Da razmislim. Za grad je odličan, lako se upravlja, za krivine ne baš, za krivine možda čak i 3, autoput 5, znači tu negde 4 nek bude upravljivost. Tako da, u principu ok, stabilan je autoput, po gradu se vozi lako, u krivine malo, mislim nisu ni gume, ni motor, ni to nije napravljeno, bukvalno treba pažljivo malo ga voziš, ali lepo te vozi ako ga slušaš. I ako on tebe sluša, a ti njega slušaš. Tako da 4. Udobnost, sedište, zaštita od vetra, pozicija sedenja. Rekao bi da udobnost isto 4, bar za mene. Za nekog možda manjeg će biti 5. Za mene definitivno bi trebao neki ili malo veći motor ili veći sedište, ali sve u svemu mislim da je to prilično dobro. Zabava u vožnji, u principu ovdje sad zabava. Ovdje nema zabava u smislu ti pravi neki adrenalin, nešto, neku ludnicu i to, ali u suštini daje ti neku, da kažemo, slobodu da se osjećaš kao deo prirode, deo okruženja i to. Tako da, poseban je taj neki osjećaj. Nije sad to zabavno, više je neko uživanje. Znači, ako bi bilo uživanje, onda je 5, ako je zabava, onda je 3. Znači. Tako da nek bude zabava 3, ali u suštini, kako se zove, ima to nešto drugo ovaj motor, po mom mišljenju. Performanse, kako ide, kako koči, kako brzava. Pa mislim da ide za ovu kategoriju prilično dobro. Koči solidno, ABS radi odlično. Možda bi malo bolje trebale su prednje kočnice, motor je malo težak, ili da budu 4-klipne ili
2 diska, ali to za ovu kategoriju teško, ali u principu tu isto četvorka. Cijena, kvalitet, 5 od 5. 7.000 eura ovakav motor da ga kupiš, da ti traje za ceo život. Verovatno neće trajati za ceo život zato što ćete hteti nakon nekoliko godina nešto drugo, ali onda je to 5 od 5. Praktičnost za svakodnevnu vožnju putovanja, ima li dovoljno prostora? Pa mislim da je i ovdje četvorka. Za svakodnevnu vožnju je super, za putovanja možda i ne bih rekao. Mislim da zbog vetra, zbog svega nije baš idealan, ali tu negdje do 200 km mislim da može bude skroz ok. Tako da četvorka i izrada i završna obrada čista petica, znači tu nemam šta se požalim, sve mi deluje prilično kvalitetno, prilično kako treba na mestu, sve ono deluje kao brateni stari kvalitetni motori. Tako da to mi je sve cool. U principu to bi bilo to za ovu recenziju. Hvala što ste pratili još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. A ne zaboravite da stavite komentar, da pitate nešto ako vas zanima ili da, kako se zove, samo lajkujete video ili podelite nekom ko možda gleda ovaj motor. Do sljedećeg druženja, ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Ćao!